Kako je četnički pokret zapravo bio Jugoslovenska kraljevska vojska, to su njime komandovali oficiri te vojske koji nisu zarobljeni u Aprilskom ratu 1941. godine, poput samog generala Mihajlovića. Reč je gotovo 100% o srpskim oficirima. U pokretu generala Mihajlovića nalazilo se i nekoliko desetina slovenačkih oficira, dok su hrvatski oficiri ili odmah prešli na stranu sila osovine ili im je status Hitlerovih saveznika uvažen po molbi pisanoj u zarobljeništvu, posle koje su vraćeni na službu u nezavisnu državu Hrvatsku. Vernih zakletvi ostalo je njih 10-ak. Odmah posle Aprilskog rata širom srpskih zemalja okupljale su se grupe oficira spremajući se za produžetak otpora. U početku mnogi od tih oficira stali su pod komandu četničkih vojvoda koje je Ministarstvo vojske i mornarice 5. aprila 1941. dan uoči izbijanja rata ovlastilo da organizuje četničke jedinice, pa prema i tome da u slučaju potrebe produže borbu gerilskim ratovanjem. Pripreme za vođenje takve borbe obavljene su prethodnih godina osnivanjem četničkih odbora u srpskim regijama, naročito u mešovitim nacionalnim sredinama, jer se pretpostavljao da će u njima srpski narod biti najugroženiji. To su vojvode Kosta Pećanac i Ilija Birčanin. Treći ovlašćeni vojvoda Mina Stanković zarobljen je u Aprilskom ratu. Kako je Birčanin pao u zarobljeništvo, kasnije bio je oslobođen, a Pećanac nije uspevao da stvori efikasnu organizaciju, stvari su počele da se menjaju već tokom maja i juna. Jer brzo se čuo glas u pukovniku Mihajloviću, koji je samoinicijativno organizovao produžetak borbe. Jedna za drugom grupe oficira priznavali su Mihajlovićevu organizaciju. Vojvoda Birčanin je preneo na Mihajlovića svoja ovlašćenje, dok je Pećanac pošao drugim putem. Zato ga je dobar deo oficira napustio i prišao pukovniku Mihajloviću. Pećančevo ovlašćenje na Mihajlovića je prenela jugoslovenska vlada. Tokom proleća i leta 1941. godine organizacija pukovnika Mihajlovića imala je četnički karakter, a tako se i zvala Četnički odred jugoslovenske vojske. U jesen Mihajlović je uspostavio vezu sa vrhovnom komandom, kraljem Petrom i vladom u izgnanstvu, kao i sa zapadnim saveznicima. Čim su oni videli širinu organizacije, shvatili su da joj se i formalno mora dati veći značaj no što je to bilo predviđeno za klasičnu četničku organizaciju koja je smatrana samo kao jedan deo vojske. Zato krajem 1941. godine Mihajlovićevi četničke odredi jugoslovenske vojske postoji Jugoslovenska vojska u otadžbini, a proleće 1942. Jugoslovenska vojska. Nakon što je vrhovna komanda premeštena iz Kaira u otadžbinu, pri tome ostala interna podela na Jugoslovensku vojsku u otadžbini, emigraciji i zarobljeništvu. Oficiri u četničkom pokretu generala Mihajlovića, odnosno Jugoslovenskoj vojsci, završili su vojne škole i akademije koje su se uglavnom nalazile u Beogradu. Prva vojna škola u novijoj srpskoj istoriji osnovana je 1837. godine na zalaganje kneza Miloša Obrenovića. Knjaževsko-serbska vojna akademija, kako se zvala, počela je sa radom 28. decembra te godine u Požarevcu sa 32 pitomca. Aprila sljedeće godine premešta se u Beograd, a već 25. maja u prestonicu Kragujevac, gde posle svega 20 dana 15. juna biva zatvorena u turski zahtev. Posle 10 godina Stevan Knićanin, Ilija Garašanin i knez Aleksandar Karađorđević pokušavaju da podvale Turcima osnivanjem neke vrste oficirske škole pod imenom Topolovnica. Počeo od 14. maja 1848. godine jedna polovina pitomaca ove škole radila je na livenju topova, a druga polovina je napravljenu đulet. Ali Turci su i ovoga puta stavili zabranu. Tek iz trećeg pokušaja 2 godine kasnije Srbija dobija svoju vojnu školu koja se zvala Artilerijska škola. Prva klasa je upisana 8. septembra 1850. godine i imala je 23 pitomca. Upravnik je bio Franjo Zah, dotadašnji činovnik francuskog konzulata u Beogradu.
Artiljerska škola se nalazila u ulici Miloša Velikog u Beogradu. Kasnije na njenom mjestu podignuta velelepna zgrada Vojne akademije, poznata i pod nazivom Prvi zavod, koja je srušena u nemačkom bombardovanju 1941. godine. Posle srpsko-turskih ratova od 1876. do 1878. Komisija Artiljerska škola na čelu sa upravnikom potpukovnikom Jovanom Anđelkovićem izradila je projekat zakona u svojstvu Vojne akademije. Narodna skupština je usvojila projekat 18. januara 1880. godine, a knez Milan Obrenović ga odobrio, pa je tako nastala Vojna akademija. Sastojala se iz dve niže i više škole u trajanju od 3, odnosno 2 godine. Proglašenjem Kraljevine Srbije akademija dopunjuje naziv Vojna akademija Kraljevine Srbije. Od 1919. godine to je Vojna akademija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a od 1929. Vojna akademija Kraljevine Jugoslavije. U činu potporučnika iz artiljerske škole ili Vojne akademije izašli su mnogi znameniti srpski oficiri. Vojvoda Radomir Putnik diplomirao je 1866. godine. Vojvode Stepa Stepanović i Živojin Mišić bili su pitomci 11. klase, dobivši prve oficirske činove 1876. godine. Vojvoda Petar Bojović, pitomac 12. klase, postao je potporučnik 1878. godine. General Draža Mihajlović bio je pitomac 43. klase niže vojne akademije i 23. klase više vojne akademije. U spomenici oficira 57. klase niže škole Vojne akademije od 1. oktobra 1929. godine do 1. oktobra 1932. godine, koju je priredio major Aleksandar Milošević, komandant 2. šumadijskog korpusa, nabrajaju se uslovi neophodni za oblačenje kadetske uniforme. Pored dobrog zdravlja, kandidat je morao da ima 6 razreda gimnazije i položenu veliku maturu, a ako dolazi iz podoficirske škole čin kaplara ili podnarednika. Za sve je bio obavezan prijemni ispit iz matematike, geografije, istorije Srba, Hrvata i Slovenaca, srpsko-hrvatskog jezika i jednog stranog jezika, francuskog, nemačkog ili italijanskog. Završetkom niže škole dobio se čin potporučnika, a za upis u višu školu, sem dobrih ocjena, ponovo je trebalo položiti prijemni ispit. Kada je kapetan Radomir Milošević Čeda, načelnik štaba Avalskog korpusa, postao pitomac 60. klase, pravili su donekle bila izmenjena. U akademiji se moglo pisati sa malom maturom, ali je školovanje trajalo 5 godina. Prve 2 godine učili su se gimnazijski predmeti osim veronauke i latinskog jezika. Za svoje profesore Milošević kaže da su mogli predavati i na Sorboni. Časove retorike je primjera radi držao niko drugi do Branislav Nušić. Pitomci su letovali na moru skoro svi prvi put u životu, ali na zloglasnom ludom polju kod Ćuprije. Mnogo se učilo i držala se stroga disciplina. Zato je oficirski poziv u ondašnjem društvu bio jedan od najcenjenijih. Najveći broj oficira je zarobljen u Aprilskom ratu i odveden u zarobljeništvo. Prema približnim podacima, za 60. klasu koja je imala 236 unapređenih oficira, njih oko 180 je odvedeno u ropstvo. Spomenica oficira 60. klase, to je od 1930 do 1935. objavljena je o migraciji, daje detaljnije, mada ne potpuno pouzdane podatke o svojim oficirima. To su bili sljedeći podaci. Iz zarobljeništva se vratio u Jugoslaviju ili Jugoslaviji ostao iz rata u kome nije bio angažovan 101 oficir. Veći deo ovih oficira je prihvatio službu u komunističkoj jugoslovenskoj vojsci, odnosno JNA. Najmanji polovinu ovih oficira je nesrpske nacionalnosti. Iz nemačkog zarobljeništva u emigraciju je otišlo 47 oficira, skoro svi ovi oficiri su Srbi. Od onih što su izbjegli zarobljavanje u Aprilskom ratu, 31 oficir je bio u Četnicima i Nedićevcima, većina u Četnicima, i po jedan kod Koste Pećanca i Dimitrija Ljotića. Od ova 33 oficira, gotovo svi su Srbi. Najpoznatiji četnički komandanti iz 60. klase su major Vojislav Tufekđić, komandant Cerskog korpusa, kapetan Marko Uzikravić,
komandant prvog šumadijskog korpusa i kapetan Radomir Milošević Čede. Zatim 18 oficira 60. klase prišlo je domobranima, a po dvojica Nemcima i Ustašama. Riječ je o oficirima hrvatske i nemačke nacionalnosti. Dio ovih oficira je izginuo na istočnom frontu, dok je većina posle rata stupila u komunističku jugoslovensku vojsku. Najzad 7 oficira 60. klase bilo je u partizanima. Također prema nepotpunim podacima, statistika 61. klase niže škole Vojne akademije izgleda ovako. U zarobljeništvu je bilo oko 180 oficira, od kojih je 180 došlo kući, a 65 ostalo u emigraciji. U četnike je stupilo 34 oficira ove klase, u partizane 19, u domobrane 15, Nedićevce 7, Ljotićevce 6, a u nemačku vojsku i ustaše po trojice. U aprilskom ratu poginuli su oficiri 61. klase i to njih četvorice. Slična statistika može se naći u pomenutoj spomenici 57. klase. Dakle, najveći broj oficira je zarobljen aprila 1941. i odveden u Nemačku, oni što su ostali opredeljivali su se prema nacionalnosti. Srbi su odlazili u četnike i Nedićevce, a Hrvati u domobrane, ređe i u ustaše. Jedan manji broj oficira prilazio partizanima. Zarobljavanje u aprilskom ratu 1941. godine izbjegavali su po pravilu oficiri nižih činova. Sve do kraja prve ratne godine u četničkom pokretu nije bilo ni jednog generala. Vojskom su komandovali ponajviše potporučnici, poručnici, kapetani, netko koji je major, a još ređe potpukovnik. Produžetak borbe prihvatili su se dakle oficiri mlađeg doba, željni dokazivanja i skloni riziku. Zato je žestina bila njihova prva karakteristika, kao što je to inače slučaj kod oficira i policajaca tek izašlih iz strogih škola i akademija. Žestok nastup oficira, naročito prve ratne godine, pojačavala je sramota aprilskog poraza, praćena narodnim gnevom usmerenim u dobroj meri upravo na oficire. Tako su oni jedva dočekali prve borbe i u njima često gubili glavu. Poručnik Blagoje Stojančić je sa bombom u rukama skočio na nemački tenk koji je prešao protiv Kolski rov u selu Drača na drumu Kragujevac Gornji Milanovac 14. oktobra 1941. Ali mitraljez iz drugog tenka pokosio ga je pre nego što je bombu ubacio ispod kupole. Sljedećeg dana kod sela Ljuljaci gine i poručnik Miša Mojsilović također u želji da zaustavi nemački tenk. Vodeći juriše na Nemce u Kraljevu poginuli su čak 3 oficira. Kapetan Dejanović, poručnik Jovan Bogojević i poručnik Simo Zelac. Kapetan Jovan Deroko mogao je misliti na sve sem na oprez. Kada se nedugo potom izložio komunističkoj vatri u Čačku, od koje je stradao. Potpukovnika Veselina Misitu pokosio nemački mitraljez u Loznici i tako dalje. Kada je pukovnik Mihajlović posle sloma ustanka 1941. pozvao do tada pasivne oficire da stupe u Nedićevu srpsku državnu stražu, kako bi od tuda pomagali njegov pokret, mogla se vidjeti još jedna diferencijacija. Mada ništa manje opasna za ono ko bude otkriven kao saradnik četnika, služba kod Nedića u kasarnama i sa redovnom platom bila je pogodnija od boravka u šumi sa borbenim jedinicama. Kod Nedića su odlazili mekši oficiri, pa ispalo logično što se njegovi odredi nisu računali kao veliko borbeno pojačanje. Kada su jesen 1944. godine kompletni prišli četnicima. Uostalom, ti odredi pod imenom Srpski udarni korpus iskoristili su prvu priliku da se krajem 1944. godine iz Bosne povuku u Austriju. I dok se tokom rata žestina oficira u četničkom pokretu pokazala u borbi, na kraju rata ona je dobila jednu tragičnu dimenziju. Kada više nije bilo izlaza, ti oficiri radije su odlučivali na svjesnu pogibiju i samoubistvo nego na komunističko zarobljeništvo. Doduše, u ovome je svoju ulogu odigrala činjenica što to nije bila zarobljeništvo poput svakog drugog, a što je bilo dobro poznato. Takvim ljudima kao što su komunisti nije imalo smisla reći nešto o Haškoj povelji i tretmanu ratnih zarobljenika u međunarodnim zakonima.
Oni su zarobljene oficire mučili i svirepo ubijali. Nemci su znali za nedostatak viših oficira u četničkom pokretu. Oni su prema doktoru Ivanu Kumoviću smatrali da je Mihajlovićevo vojstvo suviše mlado i neiskusno i da prema tome nije u stanju da komanduje velikim brojem jedinica. Međutim, od početka je bilo i suprotnih izveštaja, poput onog iz Kraljeva od 10. oktobra 1941. godine, koji kaže: taktičko rukovođenje neprijateljskim jedinicama apsolutno celishodno srpski oficiri i vojnici. Njihova borbena snaga i rukovodstvo bitno su se poboljšali. Javlja komandant 717. divizije glavnokomandujućeg njemačkih snaga u Srbiji generalu Bemeu. Opštu nemačku ocenu o mladom i neiskusnom vojstvu piše Avakumović. Donekle je uzdrmalo oslobađanje Foče 1942. godine. Bila je to krupna i uspešna operacija protiv Ustaša koja je trajala više od 2 mjeseca. Nedostatak viših oficira u svojoj vojsci primetila je i jugoslovenska vlada. Zato je svakoj prilici nastojala da pojača generala Mihajlovića slanjem onih oficira koji su zarobljeništvo izbjegli sklapanjem i prelaženjem na savezničku teritoriju. Već septembra 1941. godine engleskom podmornicom Triumf stigli su majori Zaharije Ostojić i Mirko Lalatović. U narednom periodu došao je niz viših oficira koji su bili od neizmjerne koristi. Pukovnici Pavle Novaković i Luka Baletić, majori Ljubiša Terzić, Todor Bogić, Aćim Slepčević i drugi. Oficira je najviše nedostajalo ne samo viših nego oficira uopšte. U zapadnim srpskim krajevima na tromeđi Bosne, Like i Dalmacije. Kako je bilo do leta 1942. kada ovdje dolazi na desetine srpskih oficira iz zarobljeničkih logora u Italiji. Najpre su došli kapetani David Šoškić, koji postaje načelnik štaba Dinarske četničke divizije, i Mihajlo Bagić. Juna 1942. komandne dužnosti u najzapadnijim četničkim jedinicama preuzimaju kapetan Miloš Sajčić, poručnik Božo Martinović i potporučnik Rajko Leposavić. Zatim dolaze generalštabni majori Slavko Bijelac, koji će postati komandant štaba 503. istaknutog dijela vrhovne komande u Lici, pa rezervni major Jovan Dobović, kapetani Sergije Živanović, Vaso Marović, Bora Gešović, Ilija Jeftić, poručnici Ratko Mirić, Jovo Mandić, Vitomir Miletić, Leka Ranđelović i mnogi drugi. Svi ovi oficiri, pridošli iz italijanskog zarobljeništva, zajedno sa domaćim oficirima, trebalo je da realizuju plan generala Draže Mihajlovića i vojvode Ilije Tufekđića Pirčanina o posjedanju Jadranske obale i stvaranju mostobrana za doček anglo-američkih trupa, u čiju invaziju tada nije bilo sumnje. Italijani, mada Hitlerovi saveznici, oslobađali su srpske oficire radi učešća u jednom takvom projektu. Bio je to jedan od mostova koji su gradili zbog prelaska na suprotnu stranu u tabor zapadnih saveznika, što su sljedeće godine i učinili. Svakako oni tada nisu ni slutili da će im saveznici na tlu okupirane Kraljevine Jugoslavije umjesto Srba prema naredbi Britanaca biti komunisti. Po dolasku srpskih oficira iz Italije, prema piscima obimnog zbornika Gatska dolina i okolina, na predstraži srpstva i pravoslavlja, u ovim krajevima se tada nalazio možda najveći broj aktivnih oficira od svih ostalih krajeva. Bila je to opšta radost, ali u prethodnom periodu zbog nedostatka oficira u ovim graničnim srpskim oblastima četnički komandanti postojali su i preduzimljivi ljudi iz naroda, poput primjera radi Daneta Stanisavljevića Cicvare, braće Marić, Branka Bogunovića ili Maneta Rokvića. U Šumadiji tako nešto nije bilo moguće, komandanti većih jedinica bili su isključivo oficiri. U prekodrinskim krajevima bilo je suviše sveštenika koji su poput Karađorđevog vojvode popa Luke Lazarevića s oružjem u ruci učestvovali u odbrani svog naroda. Najpoznatiji od njih je pop Momčilo Đujić, komandant Dinarske četničke divizije, najveće jedinice u zapadnim krajevima. Vođa ustanika u Hercegovini 1941. i kasniji komandant borbenih jedinica bio je pop Radojica Perišić. U zapadnoj Bosni prvoborac protiv Ustaša bio je pop Ilija Rodić, koga su pri kraju rata likvidirali komunisti.
Dr. Ivan Avakumović navodi da je pop Selimir Popović iz Štavalja u Raškoj oblasti 1943. godine vodio odred od 150 ljudi. Živa legenda severnoistočne Bosne bio je pop Sava Božić, komandant Trebavskog korpusa. U jednom nemačkom izveštaju iz proleća 1944. godine koji navodi dr. Avakumović, pop Božić ne samo što je uživao veliko poštovanje, nego je smatran kao svetac. Daleko veći broj sveštenika obavljao je verske obrede u četničkim jedinicama, pre svega pri polaganju zakletvi. To je bila njihova dužnost i ranije u jugoslovenskoj i srpskoj vojsci. Ali Nemci su smatrali da je uloga crkvenih lica u četničkom pokretu značajnija od obavljanja dužnosti vojnih sveštenika i tako u izveštaju generala Badera od 4. maja 1942. godine piše da je crkva nosilac duha otpora. Slično se prema doktoru Ivanu Avakumoviću pisao jedan nemački istoričar koji je proveo rat u Nemačkoj vrhovnoj komandi. Prema tom istoričaru nemačke operacije protiv četnika tokom 1942. i 1943. godine nisu uspjeli zbog dobre obavještajne službe u kojoj su po svojoj prilici popovi igrali nemalu ulogu. Od srpskih sveštenika Nemci se ničim bolje nisu ni nadali, zbog čega se još prvih dana rata zarobili patrijarha Gavrila Dožića i vladiku Nikolaja Velimirovića. Istovremeno u nezavisnoj državi Hrvatskoj ustaše su sistematski uništavale Srpsku pravoslavnu crkvu i ubijali sveštenike. Ante Pavelić je sem toga želeo da razbije crkvu stvaranjem Hrvatske pravoslavne crkve. U Zagrebu se čak proglasio patrijarhom te nove srpske crkve Germogen. Najzad slično su postupali komunisti. Tokom i posle rata oni su likvidirali preko 500 crkvenih lica Srpske pravoslavne crkve, dok su razbijanje Srpske crkve sprovodili stvaranje Makedonske pravoslavne crkve. Od proleća 1944. godine radile su 3 škole rezervnih oficira u selu Brajići, ispod Ravne gore, na Homolju i na Ceru. One su izbacivale po 2 klase od oko 25 rezervnih oficira. Jedan od ranije održavani su i mnogi kursevi za oficire i podoficire. Sveukupno za cijeli rat četnički pokret imao oko 3000 oficira. Oficiri u jugoslovenskoj vojsci u odnosu u četničkom pokretu oslovljavali su se prema činovima onako kako je to bilo propisano pravilima službe. Po činovima su oslovljavani oficiri koji su dobili zvanje četničkog vojvode, izuzev komandanta narodnih vođa koji nisu imali oficirske činove. To je iz 2 razloga. Prvo zato što je vojvodsko zvanje shvaćeno kao počasna titula i drugo da bi se izbjeglo izjednačavanje sa četničkim vojvodama koje je bespravno proglasio Kosta Pećanac. Vojvodsko zvanje je dodjeljivao vojvoda Ilija Trifunović Birčanin istaknutim komandantima, bez obzira da li su imali oficirski čin ili ne. Kada ga je bolest već dosta zahvatila, on je zamolio generala Mihajlovića da predloži izvestan broj komandanata za dodjelu zvanja četničkih vojvoda da bi se sačuvala srpska četnička tradicija. General Mihajlović je predložio, a vojvoda Birčanin proglasio ukupno 27 četničkih vojvoda. Braća Radoje i Živan Knežević pišu da bi taj broj bio veći da vojvoda Birčanin, koji je jedini imao pravo dodeljivanja tih titula, nije umro 3. februara 1943. godine. Prema braći Knežević, u čijim rukama je bila kompletna arhiva jugoslovenske vlade u Londonu, zvanje četničkog vojvode dobili su sljedeći komandanti. U Srbiji Miroslav Tufegđić, vojvoda Šumadijski, Dragoslav Račić, Cerski, Nikola Kalabić, Oplenočki, Dragutin Keserović, Kopaonički, Zvonimir Vučković, Takovski, Predrag Raković, Ljubiški, Dušan Smiljanić, Gružanski, Saša Mihajlović, Avalski, Milutin Janković, Dragačevski, Velimir Piletić, Krajinski i Neša Nedić, Valjevski. U Bosni Uroš Drenović i Dobroslav Jevđević, u Hercegovini Petar Bačović, u Dalmaciji Momčilo Đujić, Mirko Marić, Brana Bogunović, Mane Rokvić i Vlada Novaković, u Sloveniji Karlo Novak, u Crnoj Gori Blažo Đukanović, Bajo Stanišić, Pavle Đurišić, Vojislav Lukačević i Milo Rakočević. U vrhovnoj komandi Zaharije Ostojić,
U Birčaninovom štabu Radovan Ivanišević. Od 27 vojvoda 21 je poginulo u ratu, a 6 su emigrirali: Novak, Piletić, Đujić, Ivanišević, Rakočević i Vučković.